Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV kugwatana bauto kiri mubango jotwari mari etombeto wa Purity Nguta tugwatanire tena mama digital aratuburetaira mubango jotwari uma na ngakwira ibwaga sana na karibu kairi utegere mubango joni kendo kethoro gishukiro na guchishiura manto jaja batikutha jario ja kuthura mwendo waku anyuntu naro turarire manto ja mwendwa waku kuthura mwendwa uria kwenda guturana nwe mwanka bukuranie bumembwe na mantu jetende ubwa Kenya na Kenya. And so karibu sana asante sana Purity. mantu ja Kenya na Kenya jayo na kethia mutegeri Muga mutegeri wetu ibu bwego kaire ni untu bwa kuthura gutegera Weru TV ndi nama ugatethekana njire imwe kana ingi ibwega ibwega na mame ito kwithira tukichwa igita ile kinyi mtu na kinyire igita ra kuigwa nande imbati kugurwa kaimbati kugurana kana mono okay women ibaiga gwa ibati kugurwa but nande kono ko bagura ikwitha kukireta kathina endekere muthaka nethera gwa aije target we ndirenda mtu kario no na inyamwari nethera aije ndenda mtu kario no jona ntukujin kwanda bariuga chwa ireta wata chwa mothe tujwa kumbe ku urio kwenda karugo kwenda but inkuona imbitha ndina positive mind ekwithirwa untupuro kethero kiuga ibuo kethero kikuba kabu kana ibuo ukaona and so inya itwiritane kwitha tukiuga me I'll get a good woman kana will get a very good man na nkiarire untupopo ndengenda twithira ugitwereithia bwa mbere buru mbere nthiguru nye yumbwa bwa mbere kware aruteto na ruteto rwari murungu anyway we are not preaching but ndengenda twira bwa mbere buru rire ukuthura mwendo waku ethero imwekuru kana imukuru gucho imbi bati gutegera mbere ma Purity bubwega no ntu bakona kwagirite twariririo ntu bubu mbere kire ubati gutega kiri mwendo waku urio kwenda kuthura kana inyo ukimutega kana ukimuchwa nubati gutega muntu urio kirite murungu nontu nijo muntu akirite murungu akika bugetania bubwega nontu kinya wegwengwa bute kwa yani atithirwa inya ikiaragia morongo nontu nakirite murungu kwa nteto ile ketho ikiuma kanywene kawe ikethwa ciama nontu none ukweri muntu nakirite murungu kwa ugintu kia mbere kirio bati gutega nubati gutega kethia muntu nakirite murungu ugita kimantu jangi ciara bati gutegera na ngitaga tukwithirwa tukiereithwo mantu ja ugwa withirwo kirite murungu na kana mwendo waku ethirwa kirite murungu nontu of course kintu kiu githagi kiebaire mantu ja maingi and so tugitega mantu jo kirabo murungu kwina tugutora twenda muntu ethira gikira nimbiri no ugarure mwendo waku agekaira urio gukwenda no ithirwe arikira mwarakishe jurei na wenda tugutukwi kana arikira tugutukwi na wenda ngui ndaja na no mugarure but kuna gintu tumbi kugarura muntu maumbile utumbi kuga nande angarure nyoro choka nirenye kenene utumbi kuga angarure metho jaja nene kaja nyi and so no bati gutega mantu jaja uthongi bura wendete nya o muntu athuganaia ininde good at choosing eba kutho uthongi bura ukwana oniki kwangu sioni kwa gukaro jomburia otirimbiri gutara muntu muthongi uthongi bu wetha ukiona to me it's nothing oni nimbije biria bithankiona ogo igo bije biria wetha ukiona kethi bithongi mamba gutha mbenda muntu na nkono chindaja and so na go wenda muntu inyote nacho so mam muntu nabati gutegera mantu anku no chiona na maigo bweka sana Purity mbere twire mutegeri iguru bona arua ati mbere uthura mwendo waku kwi uthongi uria muntu ethero akenda na biria wendete kana biria wona bithongi kiu nite bio mbona bithongi exactly so nande o muntu na bati gutega kiu ugo wona kithongi kana kiuita ikio kithongi ikioteka ki mwendo waku urio kwenda kura no ntuthairo gatega ugategero imuntu ungi akwira imuthakora na thongi muno omba kwithwa uguo kukwira no kuona thongi uguo te kuona thongi so nande muntu twire mutegeri ugoro bona arua ubati gutega kiu ugo wona kithongire
kiu ikiotega ki muntu ukuria ucore kiri mwana omwari tega muthako kiu itakithongire muthako wenakio wendete muntu muraja muntu narei nontu ugwe nkoro ikuiga gwenda muntu muraja muntu narei pengine muntu no mukui ura weja ukuria ucore na ugwe motendete muntu ukui obviously utibati kumwitikiria nontu kinywa mwitikiria kimbati mbaya umenye bugatura gucumburana nontu nkoro eku iterithikite mutegeri wetu iterithikite kabisa nontu yajukirie gintu kiria kana muntu uria nontu bwa influence fulani kwa ikyo nontu tukuga ogoro bwana arwa ugo tibati yani kuinfluence umuntu kana kuonerwa muntu wirwa endana na uria na ugo towe wendete ugo mwende na nkoro yaku thikire ugo muntu ukethia no wendete aitie wegweri ni wendete ugo rumwari umuraja wenda muntu umukui muntu unakwei ugo wendete muntu umutune na ugwe mbuga pengine uri omwiro kwa wenda muntu umutune una tune yoro kwenda no kwigwa rangi eu complex eu mwathani amoete ni wendete kwou ubati kuthura kiu ugo wendete na nkoro yaku tikire anko kwendete tikire antio kwendete kutuika ati anko kwi muthaka betanagia na waja na ndino akwenda gugusukumira akugitate akugura apana thura kiu wendete na thairo thurire kintu kiu wendete ugwe kintu kiu inyage kaga kana gikona umenye ugatura ukendete mwanka gutire nontu niki ugwe gwathurire kiu wendete ndene ya nkoro yaku no tisumbuka imantu cegie muntu okwa gukara muntu okwa kugita tugerese muntu uri akugurira athongi of course na ina kintu kionde kia mwiri na etire agi accident of course mwiri jwa bandirika teko ka muthura ugwe nontu bakwithwo wa mwendete na nkoro yonde ugeta na mbere kumwenda nontu bakwithirwa ati no mwendete from the word ngo na kire ugo wendete kindene ya wotu inya after accident uteginto murungu areberia nkoro iri okwendete ya muntu uwo akari still ugeta na mbere kuigwa ati muntu uno mwendete na uteta na mbere kuigwa ugwe ugitwika offended nkoro yaku nontu muntu okunagire accident ugeta na mbere kumwenda na kumuciumiria buru mwanka mwathani amuthondeke abwe na kinyaga twika crippled ugeta na mbere kwenda muntu wina disability nontu no mwendete kuma kiambiriria purity utimuthura ugeta na mbere kumwenda na nkauga ibwega sana mutegeri wa Wero TV nyontu bwo kwendelea gutegera mubango taka turathirikiria gatute break tucokerete ni Wero TV. So utinoge sheria I cast in stone that no mwaka nyume mwaka omuntu wathithibura nontu ki private sector itamzira gutikaniritie umba kuthona ndiki contract ira ukarande na wakili o advice itiega close ka kuga after every 2 years kuketha kuna increment ya 2% ki muchara jwaku so it is usually mantu jako kwaraniria na wona gukara muno no batira gutagia employer ku mwira kana umwandikire nye formally umwire to request for a review of our salary nonto maisha ja gwitia na ngarama chigwitaitia mantu jajara you see the purpose of being in these bodies I body re koma gutetera either muchara jongerwa kana mbuga bongerwa better terms ja baraba negotiate no kuro igabwari no kwandotoni doki insurance schemes so bodies icho chumba ku negotiate for all those items ira chikomba gutethia contract kwithirwe bu ni Wero TV.
Ibwaga sana mutagerwa Weru TV ngwetikia wina kagita ga kega turariria mantu ja kuthura mwendwa waku mbito wa Purity Nguta tuna mama digital na tuenderete na rwaria ruru tukutha tukiona mantu mwanya mwanya ja uria bati gutegera kwambiria the fear of God kana kwenda Murungu na kana gukira Murungu bojaire akwithirwa akiariria mantu ja handsome the beauty ketha muntu na thongi biliotega gwe ketha ni uraja na wiru no tune no kwe withero kimenya na ndeka tone thaiji da thatu mame onto burabu gwitwa miaka kwina mtu ugaga ai onika bangori ketha ndi na miaka 30 nguru mtu na miaka 50 ongeka kwa ndi na miaka 20 no nguru mtu na miaka 50 ongeka kwa ndi na miaka 20 no nguru mtu na miaka 18 yani agashoka kwa nyuma mtu nabati gutegera age na kethera age imbie matanyo ntu tukuji batoni aratu kinyete generation yetu antu bakuguruya antu bakuri nkuruki yao na nainya yani ndego mtu ina miaka 30 na kuguru mtu ina miaka 70 na ugo kiuga ijojo ondira na babe na kwena mtonge ukwithira akigurwa mtu wina miaka iminini ketha ija jaoninde na miaka 30 nkaguru mtu ina miaka 25 and na tuko sawa ejine mata kana aturite njira nyontu ante kumenya na ketha itura njira wimbi kini nyontu kwena barabuga ibokarana na ntu bakuru na ibakuona bagikara bwega imbi umbi gutweresa nyontu tugutanjira bwega sana Purity mbere ma kira tukuritana ni kuthura kwa mwendo waku yes na kethira no kuthura mwendo waku ukithura mwendo waku no bati gutegera mianka ero bati kuthura we mwana omwari at least wakinya miaka 25 gwitia no bati kuthura muntu wina miaka 30 kana nkoroki endete nkoroki mono weta na ara 15 wina 25 50 ija muchiari murume ita muchiari wathura so nande no bati at least kuthura yes ukathura muthaka wo mukoroki ugo endete ukurubura bonene bo kinya miaka 10 at least miaka 10 kuina maisha sawa lakini gukuruka miaka 10 gokagurwo ni abagu na consequences cia kugurwa imuntu mukuru nkurukia hakuna miaka mingi ikwithirwa kwigita rigakinya ugo nagwe withirwe igita riu rikinyire ugo inande ukinyire enjiria ukunindi to murume uria nawe nathiririe mairi mantu jau ate kwenda ka kuigwo kimunogia ka kunoga yes kipindi kikigia twaria uma atukwaria so nande utintoto cia utinda ukabira imbi ukabira so nande ugwe thaire uitire kwithirwa mbuga pengine nuguriro imukuru ugwe igita riu nago nande ndaka cia nthukienu nande sikinyire yes inande ba uguchwa mukuru ure ugakara yani ugo kimofenda kana we mukosaira no ntu bakwithirwa ugo inyana ara utukirie kindu kienu naomba kuruma sasa muciari na nande twe uu ari uria ina amwe kurwo kwari ng'ombe itikami tinumpumete biashara ni ciakwa ina ari thai nande ukona kwina musukumano ucote arajuri ko nande kira kirio Purity wega thura muntu nthukieku nikenda igita ria nyuma bugakurani ubu bwega ethirwa agwe ono kurubura inabu ibukumbukarania na njira ira yagirite kwou wachwa mukuru weja kutwika igita ria nyuma koko mukosera wikara na nthukienu no gakara igita rio ndio kionaga kimukuru kinata kiumbira kimukuru kinata kiumbira pengine nyamari jathirire jara kuthingatite we mwana omwari ijathirire inande maisha jau ijagire musemo kwou kiko tumatuga kura muntu nthukie kukenda bukurania bwega na bakurania bugita na mbe mwanka karinyene mwanka rire mwathani akabwathura na gukurukira no tigwe nyanthoni chia ati wetete Samuel abukarinde utirine utira kiuga ngai kiu nande
mtu empona akauga atia Eh. ainya muntu uria inya bimamura mbithangite gaira muntu uria ukurire taka tukumena antu ndina baba okwa no mukuru so tatumena antu bakuri ni age tukwariria uria omba ikwitho agikua karinyene haraka ugo gatigwo uti muntu haraka o na boja ile purity ugwe nontu wike aikirwe karinyene mbere ugwe thaira kinya bwitenie nawe no kuigwe nyanthoni teu anto withirwo ugwe we proud of your spouse manuja geta kugweta njara yes iwo getha uteri ne na kwenda nyawe ngo kuonegwa na gurite kamwari kike nyawe ngo agwa gakuigwa gwiritwo na agwa utharu go kuthira nontu go kuigwa nya ibu shame on you ino wetete okuguru mukuru thura ndaka ya enjieku ura bugwitaniria no ura kaigagwa akuwe ngo nya bwite ninjirene you are proud of that person tegwita okigagwa nthoni witenia mwekuru oku wento murume no kuigwa no gwiritwe nontu niki mwekuru oku ienjieku na isasa wene na numuguririte nguo botho ngi no kuigwa no gwiritwe kweri uria yekirite no gwiritwe kou kwei muntu kana itikiria kugurwa imuntu uria ugo kunganira kigwe tigotega na mari itu tiga kugwa yani gwendone nontu bwa kagari ka ukama twako igita ria nyuma ukajuta ukambiria igita ria nyuma kuigagwa ugo tenganiri nontu nandi ndukienu inandi ambiririe gukuona na bate kwariria obakirira purity bate kwariria obakirira ukaforce kwaria nabo wone muthiene ugo no ambiririe ukosera mukururia na teugo ukari na teugo kubati wo nandikira kirio ugo ciumie yani ujukie muntu uria ugo wengo wendete muntu handsome muntu uria ukuigwa akuwegwa na bwaku inya bwitenie utekuigwa ukimuthura aya aja ujo purity no bati kumenya muntu ucio ri imbi endete na imbi aregete bukigurana ithro wije likes ciawe na bire atendete nikenda omba kumenya ira laini ira atendete umenya mwendo waku from the word nko nyeto kigambania atendete mandu mana ko ukethira ibuguranire ukamenya ira nteto ira waije ati ciendete ko ura thaira bwengambanione muragia atiri au go ibwe kuwendete na ibwe kuregete thaira antu batirimana ngambanione kabetha obaithomana ugo umuthoma umenye imbi mwari wendete imantu je kwathurite nikenda ndira bukagurana utigakinye ndira boi na aria kuthura ethirwa agwe na bwawe ugo uri muthithiria mantu jaria endete na wendengi aikuthithiria mantu jaria ugo wendete nteto ile utendete ugacireka naci buketha at least ibukumenyana nuje dislike nuje likes ciawe thaira bwengambanione ibo batikwariria nteto ja iji kenda bukigurana bwithiro nuje uni okwatenda mbija past 6 kana mbija yani kwena nya ekurubenda mtu atukatukia ke makaya mama tukatukia na ukibange atikwenda yani ukarare onde ore anyway okwa kathithio ni rantero na ndi mama okwa karothithio ankuira mbera and so gintu kira tukwithira tukiara area na ndi imantu ja kuthura mwendo waku kwina ntu bungi bura butha bura no batigutegera ngugi ya mwendo waku imbia thithagia imushara mubiethera wakigwataga kethera ari hard working kana ati hard working menya no mbithiro nkiona mushara jo munini but ndina a lot of things that I'm doing outside there jure ile kuonania nyewe nya kethera ojo na future kuna mtu na mushara jo munene muno but atena nya int ya future imbi atena au na kurukia kurugu baraba bakuri watu tunini and so kona mantu jara nya ko thithi mantu jo theri atena ethuganio
ria ruju rukakarata maybe no nete muntu ana a lot of money nethirwa in daije uteuari nuntu amenyere maybe gukara nyumba atikurea amenyeria maisha jau and so we atamenya the pain ataomba gutumira mbeca iria bwega so mam muntu no bati gutegera mikarie ya ki hard work bwega sana Purity twire mutegeri gwetu gorogo narue no bati kwithirwo witega thairo kuthura mwendo waku kana kuthura muntu uria bugaturania nawe no bati gutegera muntu ucio kithai hard working kethiri muriti ngugi akeja kwithwo ati kurita ngugi ina abu karita bia kubutethia kou thairo kuthura no bati kuthura muntu uria kuona ati o ukweli muntu ucio twagurana nawe tugaitethia ugomba kwithwo mbuga pengine utukumba gwita ngugi jagwe lakini wateka ukona muntu ucio kuringana mwitire jura gwita ngugi kana biashara iwe inacio muntu ucio tugatetheka kwou no bati guteka muntu uria uri hard working muntu uria uri focused te kwithwo na kugwata kimuchara giki nene ndi utigwathithagia inya nakio kwou na ndi kugwata muchara jo munene tio anse kuga i hard working teka muntu uria nyo kugwata kamuchara kanini indi utege wone muntu uyu focused kana muntu uyu ina maono cha witi na mbere kinya kethia kamuchara ikanini muntu uyu ina maono cha wita na mbere kwou nande nyake ya kuthoka muchara ikanini kamuchara gaka tukathithia ABCD woigora gutarani okono ukweli muntu uyu akagita bura yani tugeta na mbere tukagura na muntu uyu ri toita ngugi kwerie kono kwou nande kiria kirio no bati gutega Purity muntu uria hard working na muntu uria wina behavior njega ugateka ukona muntu uria wina behavior njega that mbuga pengine te murebi tabia njega kinya no ethira irio kumenya at least muntu ucio kinya tukagurana te muinyangia mtoto aibu nontu omba kwithira aigwata akimuchara giki nene ndi akethirwa mbia iu ithiraira urebine utebioka akarothugani nyantu kwimwe kuthithia muntu ucio atinya nyumba kwao muntu ucio na muchara ijo munene ri kwa pengine kagare agurire akikagwo kwenjera kwa wikia outing oijo kwou teka muntu ucio bubwega na thairo kumuthura umuthure okitaga ukona muntu ucio kwina utwitite no ntobote tura outing ari murume after bo agwatana na mwendo waku kumaniria wito ana ukwirigira ana bato abarumiambi twabakundiambi twabagurira nguo nai tukathomithia nai kou no bati guteka ukona muntu focused ukona ukweli muntu ucio ndamwitikiria tugurana muntu ucio tugeta mbere muno na muntu ucio tukaragia tukagwatanira arieni thaira buri on courtship igita riu iro boragia mantu jau muria biuria bibingi kenda umba kumuthoma bubwega wigwa atiri muntu tugetania uri on courtship iro umba wikira question mark ukaigwa muntu uri uninya tukagwatana no te no tugaikania awega ambebere kurio ugatera muntu waithe gita mwanka jwaire ate aburi on courtship ingambanio cina gani uterete muntu waithe no ntoaki aina kabeca kario kumurira menyera wethero te kwenda muthaka waitha tigana nawe mapema 6 months no bati kundita maini kethira kwina obwitite a muntu kana utina obwitite ukenda gwita mwanka weja kugitwa nkingo akiugo twire kumurira into biawe na pengine na aretere kimuthakongi mieri 6 ning'anie kuthoma muntu menya kethia kwina obwiteni ti utura kurira muntu atiga kuria ira inya fees indi muthiene aigwe no kugurwa nungi kumenya ukagitwa nkingo mbere gutia kinyanira nkingo ni bati kumenyerwo etagitwe ni menyerwo aimbire ogitero nkingo anyway mam kuna untu bungi bura tubati gutegera rira tugutega
mwendwa wetu no bati gutega ketha muntu uju i trustworthy i muntu umba ikuthira ugitikia na mantu jaku nontu antu baba ingi no ibera endwa bao mantu but ukaigua mantu jari na angi ukakunyije ikiru ki muchiari na maybe nya muchiari atere mantu jajau no bati kuthira ukimwira mantu no bati umugerageragia na tumantu kenda umenya muntu uju ni mwitikikwa mono no bati kumugeria na tumantu kadhaa kenda wona ukweli kethira muntu agetikika no ntunande keja kwithwa wakiro ugote kumugeria tumantu menya utimenya ko nande no bati kumwikira tumitego wona ukuruka ukamenya muntu ucio ri imwitikika ucio kinya geta nawe tugatwe kuthithia mantu na nkethairwo at least mwitikitie na ngitega nkono ukweli muntu ucio agetikika aya agukwira mbuga pengine ndiguntukuna na ngakinya thainga nona muntu uri agu keep time kana kara kwairirie nkeja ruju kwenu muntu una arejire kwou tumantu jatu itu muntu atega akono ukweli kethia muntu umwitikikwa ombo mwikire nya turapu embesa nya tu o intentional ugeka kinya ngiri kana inya ijiri au katua ukarejeka nyote ciene muntu unejire nyombeu na no mari na citigo au ko muntu imwitikikwo sawa nande trap ciro nyingi mutegeri wetu ko ikira traps ira ciomba yani gukonia muntu ucio imuntu witikitwe kana imuntu omba gwitikwa nontu pengine umutumira kinya mwari no mutumira inya mwari purity wa mwira mwari fulani eta kingania MBCD ukona ukweli kethia akwairia na thai etira karana mwari uria utegegwo ni muntu atumba gwitikika nontu niki atura akwairitie na ikarana ari bangi yes ko mitego mutegeri ni mingi iria obati gwikira muntu nikenda wona kethira o mwitikikwa na kinya muthaka na bati nyawe gutumira mwari ucio muthaka ongi na igwa uria ogwa akagitatia uria akarespondi kethira akamwira ina mucore ongi kana kethira akamba kumuthikira aigwe na ate akwenda kwou mwikire tu trap kadhaa kenda umba kuona ukethira muntu akwendete Ngai bwega sana mami kwithira gitwa kirira gikiega gya kumenya inu tukuthura i word topic tukenda weja kuja gucokeria ntuku ingi nuntu tutirategera mantu jegie culture ya jeu ketha no bati gutegera ketha uri guru mu Uganda umenya ugaturia maru so ketha utizi ugaturia maru ukamatuka aya ketha nuje kwina ara Masai baenjagwa ketha utikwenda kwenjwa ukamatuka na inheritance ya ekuru mukuru agakua ugetikirio kara mutano ngino njaruo ande ntato yu chirio inyingi sana and so no bati kwithwa wije cultures no bati kwithwa wije mantu ja maingi nikenda riria ukigurwa utikete gwita kureta thina urira uga uni nguri nyantu bathuku nataka bari antu bathuku ketha kwi baba toigagwa kitambo tibari ja first born so wite withiriba kure first born uthure na yote kuona ntato hii na imenya ukaretera kana karugi uria ukiuga gwetetigwo nkio tiko rito mbeto wa Purity nguto tukashemania ntuku ingi thura mwendwa uria ukwenda